Turafashe TV mwaramutse neza, muri kumwe na mwarimu wanyu Emmanuel. Mu gitondo nk'iki isomo twari tubazaniye uyu munsi yo kuri moto ni ukwigisha uburyo moto dushobora kwicisha mu makoni. Ni kimwe mu bizamini abanyeshuri bakunda gukora ikizamini, ni ukuvuga ngo babyita guhunga inzitizi. Rero ni ukuvuga ngo isomo ry'uyu munsi umunyeshuri agiye gutambukamo hano, turabibigisha uburyo ushobora gukoresha guhunga inzitizi muri aya makona. Mwabonye ko ari arindwi, amakona arindwi. Rero tugiye kureba umunyeshuri ugiye kunyura muri aya makona arindwi ahunga inzitizi. Ikosa riba ririmo ni ukugonga ikona. Iyo utagonze ikona ugasoza neza uba utsinze. Noneho iyo ugonze ikona uba utsinze, cyangwa se ugakandagira hasi uba utsinze. Ni muri ibyo rero muri make tugiye kureba mw'iri somo. Wowe ukurikira ngo ufashe TV. Yes, reka rero noneho rero tubibutse yuko aya makona tugiye kunyuramo ari arindwi. Reka dutangire. Umunyeshuri atangira yicara kuri moto, yarangiza agashyiramo vitesi ya mbere, amara gushyiramo vitesi ya mbere agahaguruka. Aha rero ukoresha ni ukumenya ngo nimba winjiye neza ugomba gusohoka neza. Ikindi ugomba kubumbatira amatako yawe kuri reserva. Ugenda ukoresha akambriyaje ukarekura gake gake ndetse n'akarero gakeya, ubyinisha n'agaferi ukarekura gake gake. Aha, ibindi rero biradufasha kugira ngo unyure mu ikona neza. Irinde kureba ikona, kandi numara kubona usohotse hita ukata, usohoka ukata. Ni ukuvuga ngo iyo irapine ry'imbere riringaniye na ririya kona rya kabiri ugomba guhita ukata moto yawe. Rero ikona turarirangije, ageze ku ikona rya nyuma arasojeje. Murakoze. Hari abanyeshuri bakunda kumbaza, ndetse iyo umuntu ari kunyura mu makona akoresha iki, ni ibiki bimufasha? Ufashwa na amburiyaje, ugafashwa na feri ndetse n'umuriro mukeya. Kuvuga ngo uko ugenda ukoresha amburiyaje wirinda kwirekura cyane, winaganage, ugenda ubifata gake gakeya n'akariro gake gakeya, noneho unafata n'agaferi ukarekura. Ibyo rero bigufasha guca mu ikona neza, kandi ukegera moto imbere, amatako yawe akagenda abumbatse reserva. Murakoze rero kuri Mufashe TV. Nimukore subscribe na like na share, kandi mujye mukomeza gukurikirana video zacu, muzisharinga muzigira n'abandi. Karibu rero kuri Mufashe TV tubafashe.